Kao što je bilo, to kulminiralo sa Miloševićem, posle 10 godina njegove vladavine, kada se Srbija podelila na dve linije, kao iz one Maginot linije iz Prvog svjetskog rata, znači na one koji su za i protiv njega, tako smo danas došli u tu situaciju da više uopšte nisu bitne nikakve politike, nikakve uverenja, ideološka, politička, bilo kakvi vrednostni sistemi, nego je podela se napravljena milion. 9. mart je izbio zbog jednog običnog saopštenja, koji danas imate 10 dnevno, a reakcija ne postoji. Ali da kažem, neka prigušena energija koja postoji sa ove druge strane, u svakom momentu i zbog neke najmanje sitnice može da eksplodira. Ja mislim da će neki događaj koji uopšte ne možemo da predvidimo promeniti političku situaciju u Srbiji. Oni idu na te osobe za koje znaju da i svoje, recimo kao Bjelogrlić, imaju uticaj na javnom mjenju ili na Ćosića, to će se sigurno nastaviti. Važno je samo da se, zato što je u osnovi Aleksandar Vučić jedna kukavica, kao što su i radikali. Znači, to je profil ljudi koji je u stanju da napada na civile, na nedužne ljude, na slabije, na one koji ne pružaju otpor. Čim im pružite otpor, oni ustuknu. Zato je važno da se ljudi ne boje, jer naspram sebe nemaju hrabre ljude, nego imaju kukavice.